Киевде Кырым ве Кырым татарларының тарихи олимпиадасы олып кечті. Оны Кырым айлесі тешкілеті кечірді. Баллар тек ақыллы дегілді истидатлы олғаныларыны да мұсафірлерге көстерді. Ярышлардан сон күчік концерт программасы олды. Тәсілетліжі левхамызда. Мерьем Кырым ве Кырым татарларының тарихи олимпиадасының ғалибі. 10 yaşındaki kızчык 13 ve 15 yaşındaki semedешlerin arasında olğanına bakmadan yarışның en bilgili iştirakçilerinden birisi oldu. Я готувалася дуже довго. Мен çok вакыт дәвамында hazırlandım. Анда bir кайчы суаль бар еді. Оларны да bir yıl hazırlanған едік. Кечкен сене мен ikinci yer kazandım. Bu sene ise birinci. Pek memnunum. Hatta şok alğa keldim. Hala da inanıp olamayım. Кырым айлесі тешкілеті Киевде Кырымдан көчіп келгенлерінің балаларını бір ерге топлап, оларының Кырым татар тіліне, медениетіне ve тарихіне 2014 senesinden beri öğretti. İkinci yıl biz mektemimizde Kırım tarih dersleri de geçirili. Biz buna pek huvanamız. Çünkü bu dersler pek gerekli. Aslında belkimdir en önemli. Bizler için, balalar için ve ana babalar için. Biz bilemiz böyle dersler başta olmadılar. Belkimdir şimdi de bilmeyeyim bir yerde geçirili mi yok. Ama dersler pek meraklı. Olimpiadada 40'a yakın talebe iştirak etti. Olimpiadadan son iştirakçılarını mükafatlandırdılar. Ve eminim bu olimpiyada endi bizim Kırım Tatar milletin hayatında devamlı erseni olacaktır. İnşallah buradan vatanımıza kayıtkan sonra orada bu çok güçlenir böyle olimpiyadalar. Bu yarışlarının Kırım tarihçileri hazırladı. Ayrı dikkat Kırım hanlığının bağlı suallerge ayrıldı. Kırım Tatar balları öz kimligini temelinden bilmek gerekler deydi teşkilatçılar. İmran Useinov, Sergey Ilinskiy, UATV.